Sakibanshai lingdo Rnong ubanakashnong mairang ulokhori ka Takma Rnong haka WAKO Senior and Master Kickboxing Championship kabelalong Raipur, Chattisgarh. Kini kelumpung yekop kabelalong haka khatnriu terik hadu arpau terik unaitung. Sakibanshai ula penlim ya unang yakun beningkong ula remno haka baar ha urang yakura ke West Bengal ubalaju airing haka international level. Hagani kesin yakun Sakibanshai ula yo alat ban yakendo bat kiwei pat kirang yakura na kiwei pat Khuborjylla kabala pelong yu ban yo shipun kijing mentoy. Lesson ran yu Sakibanshai do coach uba kraw jutang kharsentiu na kebenta ke team Meghalaya State Kickboxing Association. Maharashtra Red Corner, Dhanraj Kumar, Jharkhand Blue Corner. Adnan KK Muhammad Kerala Red Corner versus Ajay Kumar. Babu, kita चाहिए Pak. No.